Chuki holalong anti-drugs awareness campaign program ki pamanpon. Borsing ronghang auditorium holalong Bharatiya Janata Party District Executive ame kangnipon. Neeraj Priyam Gogoi aphan denarong press club hin pen karchupon. Dolong wak thang tai mesi kacherong pipia mekawe chekrong de. Aruni phaing kora ke thomani nili bahabarolong ke do break jam school hemalong raikom cycle pen kar bianglong police atum chelang se anti drugs awareness ajai mek pamanpon lason si raki chochelo puathepi en ponsi high school tina hemalong pale dampen me pamanpon jasemet non malama student atum rakia hormu kirim kilit pik ason thekpon longlo lapen aphai sitame aphiong batong ason si thekpon longlo lasilaso ke pavedet jia phan chuki hola o silapen kes ya tumpen chirok tokpen kiri ka kuruk jia phan kachesek dolopusi than pachni pon chuki hola pen amerson terang nang kilo birta malong news aruni phaing kora ke thom durmiarni phuluni constituency ke parlo Borsing ronghang auditorium holalong Bharatiya Janata Party District Executive ame ingnipon laswalong aluhiaman pen Karbiangno Termos Council CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang lapen kethe tum chetong don mei phujiten be ahin pen si bangso mei chari ponsi doanason chethan chimumpon pen ingsamjin pen mei pechun pon phuluni pen probintaronang kilo birta malong news amai dakidu so mai long na kitong ni lapen ke so mai long ken machini lo je Narendra Modi kicok tak kan sirkem non thaki ani lande pleko so seklo lapen ke doktor mundo bisormo ke japon na so BJP sarkar mingkan ini ke coklat deng lapen ke nili tu tim Karbiang long ni ke japon asal government sarkar council laban ke non kai ungkor akan komjun long ke kicok long mingkan ini pleko lapang rum pet ben itum sayang deng ke deng tupi lahir saya deng lam sini tu kecethan Karbiang long atau kono kata lah kapre sayang deng ke deng so kita akan cunjir kan lapen ke non Narendra Modi ni kan sirkep kacari pon mamahut lapen doktor Himantro Biswan kan ini kacari pon mamahut hitung dak dia komen lang dia ni kan suap jokpo ini kacari pon mamahut Karbiang long ara tak hantu PPC sayang deng klem pima lapen ke PPC sayang deng pima laya putha rar long dak lapen ke ni tum cingwai jeng sai loje ye tum la BJP family ke la party long dan itu namji ASC CPNL Congress FSMC itu mantap sih ye la kopi pi ni sayang deng klem te for ya ponon ada mulai nak toal non itu BJP ke cari bom bom sekian non ke do bom ladak non stadium la indoor stadium data BJP em dak la na kena thegong lo data BJP government ke do tim kar benglo sekian non hola sai CDS center model CDS center la dale tum da tim kar benglo BJP ke do non la da di media college kan kulong la nane tum tim kar benglo BJP government ke do si hai do la son si mane si pen ratalong dak si helam sanam si ni tum si dang bom cukup lam men tu pen senang le tum pangceng la ke non kiceng ka pangceng lo pangceng ko la pen ke non la tarik thong ke pen ke kiceng la pen ke non tarik krihini bang ke Karbiang long la pen west Karbiang long di masa na rat ramai pidoji ningkan sirkep kecok Dr. Himantro Biswan ningkan ini kecok Narendra Modi ningkan si kecok la pen ke dan itu tim Karbiang long pen ningkan trok BJP sarkar kecok la so isi Darpan pipia sayang deng si klem pima la selesai ne waida kelas sampai darpan dapat ini vaksin itu ada kera teman kedamtang aruni phaing kora hiniarni seba board pen HSRC asadlang ang thek pangdak ponlo laswalong Karbiang long ang bong pen ingdeng ke basadlang ang thek kemenai kachepalong dona bangphu denarong ahawar ariso Neeraj Priyam Gogoi henlo
alangli denarong Mount Sinai English Higher Secondary School along si Charlie Dunlo alangli bihek penta ang thik jot lapen ke Charlie ana thu kai ke ta ning ke mon esido sonsi alangli 600 angbong pen 580 mark chepalong ponsi Karbi Anglong district angbong pen kecheng sianong e kachepalong ponsi hawarphan nong mewan pila halapu Mount Sinai English Higher Secondary School a principal Sudhir Tigasitame Mount Sinai English Higher Secondary School Penengan Silver Jubilee Arta ke pleng anong eke Niraj Priyam Gogoi ni pikang lopusi chethan ponpen Niraj Priyam Gogoi aphan ning aklong pen churu pipajirpon sonsi bangsa birta arjulong pen danarong press club a secretary Rajiv Byahin pen Japon Linsi Ferangke claim rabrabatum pen Niraj Priyam Gogoi heman humri damsi archo pon pen kurwang thu pajar tekang danarong pen probarong pharong kelo birta Malong News কিমান আনন্দিত ৰিজাল্ট পাই ৰিজাল্টটো পাই পেলাই হেপি বাট আৰু অলপ এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ ষ্টেট ৰেংক এটা লাষ্টৰ ফালে হ'লেও কিন্তু মোৰ 5 মাৰ্কছ কমি গ'ল এতিয়াও হেপি বাট অলপ হ'লেও ৰিগ্ৰেট থাকি গ'ল তোমাৰ মান যিহেতু গেপ স্কুলৰ নামটো ক'ব মোৰ স্কুলৰ নাম মাউণ্ট সিনাই ইংলিছ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল পঢ়োতে মই পঢ়িছিলোঁ জাষ্ট মানে কিন্তু তেনেকৈ টাইম হিচাপ কৰি যোৱা নাছিলোঁ মোৰ ৰুটিন বনাইছিলোঁ কিন্তু মই ফ'ল' কৰিব পৰা নাছিলোঁ মই ভাবোঁ বহুত ষ্টুডেণ্টে ৰুটিন তেনেকৈ বনাই কিন্তু ফ'ল' কৰিব নোৱাৰে মানে গ'ল বনাই ল'লে হ'ল নিজৰ এনেকুৱা এই সপ্তাহটোত মই এইখিনি পঢ়ি চেছ কৰিম তেনেকৈ নিজৰ মতে পঢ়ি গ'লেই হ'ল লৈছিলে নেকি পঢ়োঁতে হয় মই মেথছ আৰু এডভান্সৰ টিউশ্যন লৈছিলোঁ হয় তোমাৰ ফিউচাৰটো কি সপোনটো কি মোৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মই ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত গৈ পিছত মই মেডিকেল লাইনত যাব বিচাৰোঁ মেডিকেল লাইনত মই এতিয়া ক'ম যে মানুহে কয় মেট্ৰিকটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কিন্তু পিছততো চাৰ্টিফিকেটখন মানে এনেকুৱা জব আছে তাত মেট্ৰিকটো বেছি দৰকাৰ নহয় কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা জবো আছে তাত মেট্ৰিকৰ পাৰ্চেণ্টেজটো চায় চ' কম সিহঁতক ভালকৈ পঢ়া বুলি মই পঢ়াটো নগাঁৱতে পঢ়িম এতিয়া চাওঁ ভাল এখন কলেজ মা দেউতা মই মানে যি বিচাৰিছিলোঁ সেইটো দিছিলে মানে কেতিয়াবা অভাৱ হৈছিলে যদিও মানে পিছত দেৰিকৈ হ'লেও দিছিলে সেইটো কাৰণে ৰিটাৰ্ণত ৰিজাল্টটো দিবলৈ চাইছিলোঁ বাও সহায় কৰিছিলে তাই জিঅ'গ্ৰাফী আছিলে কিন্তু মোৰ যিহেতু ইলেক্টিভ এডভান্স মেথছ আছিলে তাই মানে সেইটো ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব নোৱাৰিলেও বেলেগ টিচাৰ কণ্টেক্ট কৰাই মোৰ পেপাৰ চেক কৰাই দিছিলে আৰু স্কুলৰ টিচাৰখিনিও বহুত হেল্প কৰিছিলে আশা কৰিছিলোঁ ৰিজাল্টটো পাই সুখী হৈছোঁ কি ক'ব আপোনাৰ ল'ৰা ইমান কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা প্ৰথম স্থানটো পাইছিলে ভাল লাগিছে শুনি পেলাই হয় আমি এনেকুৱা হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ তথাপিও ৰিজাল্টটো যিটো পাইছোঁ ভালে লাগিছে অনুভৱ মানে কি ভালে অনুভৱে মোৰ ল'ৰাটো মানে এনেকুৱা হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ তথাপিও হোৱাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে আপোনাৰ বয়স বেছি হোৱা নাই 17 বছৰ চলি আছে হ'ব মই এইখিনিতে এইটো ক'ব বিচাৰিম যে ক্লাছ 9-10ত ষ্টুডেণ্টবোৰতো বহুত টেলেণ্টেড চবৰে ব্ৰেইনটো একেই কিন্তু প্ৰপাৰ গাইডেঞ্চটো বহুত দৰকাৰ মোক সেই গাইডেঞ্চটো দিছিলে দাদা মৃন্ময় কৌশিক বৰাই মানে তেখেত ছায়েন্স মেথছ তেখেত ছায়েন্সৰ হয় কিন্তু মোক চব ছাবজেক্টতে গাইড কৰি গৈছিলে আৰু খালি এটা ছাবজেক্টত পাৰা নাছিলে সেইটোত তেওঁ এক্সপাৰ্টিছ নাছিলে আৰু মোৰ মাৰ্কছ সেইটোতে কমিলে অলপ আপোনাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ দিন নিজৰ যে ইমান ভাল এটা ৰিজাল্ট কৰিছে জিলাখনৰ বাবে গৌৰৱ কৰাই দিছে কি ক'ব আজি প্ৰিন্সিপাল হয় আজি নীৰজৰ ৰিজাল্টটো লৈ অকল নীৰজৰ ৰিজাল্ট বুলি নহয় আমি গোটেই এই বেটছৰ ৰিজাল্টটো লৈ আমি বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ বিশেষকৈ নীৰজক লৈ তেওঁ নিজৰ হাৰ্ডৱৰ্ক নিজৰ পৰিশ্ৰমটোৰ ৰিজাল্ট যিটো পাইছে আৰু আমি আশা কৰিছিলোঁ ভাল ৰিজাল্ট কৰিব বুলি কিন্তু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ টপাৰ হ'ব বুলি আশা কৰা নাছিলোঁ কিয়নো তেওঁ টেষ্টৰলৈকে ছিলেকশ্যন টেষ্ট হয় বা হাফিয়াৰলিলৈকে পাৰফৰ্মেঞ্চ ভালে আছিলে 94-93লৈকে পাৰ্চেণ্টেজ আছিলে আৰু আমি ভাবিছিলোঁ তেওঁ আৰু অলপ কষ্ট কৰিলে 96 মান পাব বুলি আশা কৰি আছিলোঁ আৰু সেই অনুপাতে তেওঁ নম্বৰটো পাইছে কিন্তু ল'ৰাজনৰ নিজৰ এটা আশা এটা আছিলে যে ইয়াতকৈ অলপ বেছি পাম বুলি এইটো তেওঁৰ কথা কিন্তু আমি ল'ৰাজনৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ লৈ আমি সুখী আৰু লগতে গোটেই
এই বেচৰ যিকেইটা ষ্টুডেণ্ট আছিলে সকলোকে লৈ আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। সকলোৱে ভাল ৰিজাল্ট আনিছে। হয়, কিছুমানে লেটাৰ মাৰ্কছ বেছি আনিব পৰা নাই, কিছুমানে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা নাই, কিন্তু এজ এ হোল এই বেচে আমাৰ স্কুলৰ কাৰণে ভাল ৰিজাল্ট আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আজি যি নীৰজে বিশেষকৈ ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে, এইটো এক বছৰৰ কষ্টৰ ফল নহয়। এই ল'ৰাজনে নাৰ্চাৰীৰ পৰাই আমাৰ ইয়াতে পঢ়া হয়, আৰু আমি আমাৰ হাততে ল'ৰাজনে ডাঙৰ হোৱা, আৰু লগতে ল'ৰাজন বহুত চিনচিয়াৰ। আৰু ইয়াৰ লগতে এই ল'ৰাজনক ভালদৰে ডাঙৰ দীঘল কৰা ইয়াত অকল অভিভাৱকসকল নহয়, আমাৰ টিচাৰসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, নাৰ্চাৰীৰ পৰা একদম ক্লাছ 10লৈকে। আৰু লগতে মই মাক বাপেককো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰোঁ। তেওঁলোকে ল'ৰাজনক বহুত ভালদৰে ডাঙৰ দীঘল কৰিলে। যি লাগে, ইমান ঘৰ অৱস্থা ইমান ভাল নহ'লেও তেওঁলোকে ল'ৰাৰ পঢ়া শুনাৰ কাৰণে যিমান যা যোগাৰ কৰিব লাগে কষ্ট কৰি তেওঁলোকে যা যোগাৰ দিছে। স্কুল ফিজ দিয়াৰ পৰা ধৰি, ইউনিফৰ্মৰ পৰা ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ খা খৰচা তেওঁলোকে দিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে মই মাক বাপেকসকলকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰোঁ। লগতে তেওঁলোককো মই কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিব বিচাৰোঁ। তেখেতৰ ল'ৰা ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে, সুনাম কঢ়িয়াই আনিব সক্ষম হৈছে। আৰু মই আকৌ এবাৰ মই স্কুল অথৰিটিৰ পৰা কৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই গাৰ্জেনসকলকে। তেওঁলোকে যে আমাৰ এইটো অঞ্চলত আৰু বেলেগো ভাল ভাল স্কুল আছে, কিন্তু আমাৰ স্কুলটো তেওঁলোকে বাছি ল'লে যে নিজৰ সন্তানক যাতে আমাৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি। Choceng denta hawar kaparlo jasemet rong mongwe blok adung het kedo bibia kro arong ronga gora lapen kaprek arong atum arni wang school college hithi borwa kedam kewang kachelengwer deupania langroy ingchin adolong wak thangan pinsi kedam kewang pherememe an pinlo dolong kahenua jok dolong pen ke klo bang ta do olo batai lo news salong kipita bonta non puta bangso kisong apthak MSc ka cherong pipi ke theklong le karjulong le lapen kachini ne cekrong det ke manghu meme anpin lopusi hawaratum ninjepon laso hawararat tumpen Karbianglong Autonomous Council CEM lapen local MLA Dorsing Rong hang atumaphan kerap kachohang lapen brada kisung aputhak kelang chari ponpen kaching thorasai keklem ponang jia phan chuning ripon langkhang pen komor katharnang kelo berta malong news to dolong ting no party aputhak non kamahin pen kopi logi pudunje Nili tum labang so pini ni orang parpi lana tum labang so channel pe na jo tum da council ke thike ding fan batai lo non batai sila pochat kai lo aprang ni tum dagrong si ke time hota ni tum hota video hata ni tum pilo je ni tum local MC ta labang so puthak non anta tha action ta ne da dasi un polote na tum channel pe tum phana kera bi phansi tum channel ri lo je labang so channel pa na tum ka to ke solang do atau phana pa chini phansi ri lo ni tum sum pi khanya te non ta no tu thelo ma jo ado beni tum la tok tia Chelsea la porque den kada na da ki bak si so gali te non aho er bang tum non la sobar barla stek bang la formal phansi tum kama tha no tum skoti thong ke bana phana kama tha sung pi khanya lo jaga pre to wali tum ho pa dai ta helo pi khanya tani pudam thote haronga gora an kela bang sonon ka do tum ronga gora ria pan tala so to war si bang lo itu la gari ke kelam lo baik untuk jenis tene ke papa dola person la si nili choni ri bang lo council ke theke ding tum phan katuni bang prabjin bela bang so dalong ni tu phanang salam pe sonte kusin nili ke mathan labang so rong ke kopia rong lo bibia ko rong di bibia ko rong det ma labang so adolong celeng pon ke non kithek damlong ten tu bibia ko det kai lo non ke ol ronga gora tala si usumar chi thongki bang ke la si bang la belang di labang so ke hala sakibe tum putala ta lala bo celeng ni tu marong ke dak bang phokep so se labang so bagalong sa kibe chongda dun tum ta dopi khan la bang so rong ke kopia rong mane la sorong lambang ke la delong ajo ini sini ditung kasik sak lo delong kopia rong lo ke kroro bibia krorong tengke delong nang pilo adelong ke English adelong nang pilo nang ke bak lak lo mane gari le la son motor cycle school sumar phane jo phone tamle la dakan ji tu olo acha la sila to phan tame ni rabji ma la nang ni tum la dak sakibe du natum anta la bang so dolong sige celeng paniglo ma sakave tum anta la sige celeng lo tame nang li tum hin pen kopi lo kaning jidun tang tung la so dolong putha la so adolong putha kaneli tung ke nibunai pipruite polam se matha da to dolong ke sige ding prabjin pe nang bunai pite polam lo
Engke non bang ke bariha nang sun bom lo. Engke an to se lang ke nang thi bom po lam lo ke nili tungke ko an lo chong da rasu. Engke nili tungke aning kan ta nili tungke ka chong da sitame lang ke chuwek nang takali. La sila de long bang ke nang bor ipite lam si matha dam lo. Engke hut pen ke dormaha chudeng dun sitame nili tungke la de long pan ke si cho khanang ko dormaha ke ting ku ke lang lo chuwek nang takali. Asi non bang ke delong ni bunai pitha palam lo nang li tum ke la bang so sa ke dun gente ani si ni la so na phama mate ani bang ta la kali lo regular la ni li tum ke ani kan ta lo ni li tum ke ani kan ta la so delong ta ni li tum ke dam bom lo bang bom lo chong da ra thai ve lo ni li tum ke bagan ta kali te la bagan si ni li tum ke ka chorja ka tu ka veta rong si arata nang te mi purwa da mi potela ko turi hen lo ke ni kalang lo ko turi hen lo yang pale ji pala te was mi la hen lo la ke kopi rong thu na ke kro rong lo te la bang so dolong hing lo pik lo la so putha kopi lo nang lihin ben na sa putha ke nang pini bina na po mane nang selam pitha polo hing lo pin na pin no nang dina lo dam mi na ka sang chan ji asang ben ben la lo makang ba la lo khang la pe re re ma pu Hele na kopo henu dak ta choi la. Hele na kopo. Lam de lo ke kape to war ke velo. Avelu la velu. Nga pai rong do nga ke hele bing lam mati. Thank you. Hai. Lisia intipia phan ke se amai phu barim Simeon rong pharla pen hanjang so press club abitung tung pen karchodam. Lakhain ko rapli Deopani constituency kaparlo Silunijan Kanya Intiarong Maker Robert Intila pen li ti sopia sopi Lisia Intipi kedam tang aruni phain ko ra hiniani metric mate HSLC sadlang angthek kepaklang along distinction mate all subject letter anpata 94% kachapalong dun aputhak arjulong si kes ame phubarim Simeon rong pharla pen arisang holapen hanjang so press club abitung tum chelang si man ke dokar di pohupen archodam Sonsi Asar Bora Robert Intialang like Utoriksa ke pensi Hemtuni si Chelango Voipit sitame Osomaraphan Lothek Nangjipu Pachadi si un kabor ipidun pen Piniarnia Somaratum Apia po phan sitame Ningkarong memia birtawan pisi Longria phanta manpati pondo Hanjana so pen Rajib Saro pinang kilo birta Malong News Milimente listening to people Kenali percentage से समझी ना? नीली percentage के लोग के 94%. इनके subject कौन सी letter के लोग इतनी दी? all subject का letter बन के लोग लोग. School में क्या? School में के Saint Peter High School को. Nang lila po nang deng cepat nundet aputhak on akat cepat dukan malah seputhak nili toman hanek tade. Nili cepat dupik lo. Nili ke matha ha class 9 ke do pensi lapuan dengan cepat undun jipu nili ke matha pen pen ke aim pen hai isi goal cepat dolo isi aim cepat dolo nili unang jipu pen ka cepat du pen kason jo pang thang ke charli hota dolo ajo pake angvaran an ke charli hota dolo la pente la exam aprang bang ke nili sar ham sido hai adak sar la son tuition than pujat la nili tum school hema sar madlo sar men ke pulone sar men ke sar subom ko ala dak sini lidolo ala dak sar tum tuition fan nang than lo hai उनके बेलेग टीचर तुम तबांग all subject फंटा teacher सब provide लो उनके हालत दाग नंगे थान निसेन नीली में थाने चार्ली पेन लो है तो बंस कमी अलांगली फान सिता में नीली चोरोइंग तो अलांगली ताना चपत दुदुन पेना जॉक ला पेन नीली में थान सिता में चपत दुदुन पेना जॉक ला पेन लापू नीली पानी लो पोतुम सिता में ना चपत दुदुन पेना जॉक सी नीली नॉन Lapuanang dengan cepat unun long lo. Di bangsi inang le ko pilot ning hang ka po higa. Oni lingon mat ke science and popular. Na SRP Saburamen thani jima. Oni li payamen ke liti sopi ko lapen nili pomen ke Robert Intiko. Nali rong amen ke pulone. Nili rong amen ke Kanya Intiko. Nang le arni siang bong kontaan si nang le la ke Charlie na papnai la. Nili ani siang bong pen adap kathang pen ha ajo jo pang than an ke Charlie to dolo hai nili ani siang bong gonta like 17 to 18 hours lesson Charlie
Lapasan Charlie bom hot ko pinila po kasi sak lapasan do naman. Ano Charlie hot pinili disturb lapasan do mari do. Disturb mane lapulo nilimithang ka chipaduglo hai. Disturb ke dolo lapan mekai ho janglong lilo. Kivik pinege dolo. Kivik pinege dolo stame nili chibor ilo hai determine kiblo nili long vek nangji ulapen un vek nangji pu aim kiblo lasi mek banga jang oi dhalo. Lasan anarlo lasan kontai sibak jang po mungkin ajo ke lasan kontai ke kom lasan tu jang shot. Tenang li non la Karbiang long adang tidi phala non kiban ji metric tok ji tum halang di. Charlie pamika pulo de ghonta cab ghonta crep hall an back Charlie penda unji te bon sitame la bang so ghontang bong ke Charlie bang focus pa menang po amain la pen kuson aning ang thin hedi purhi pa menang po ke unji. Kang te lagi ciklo Johnny la boson ke cepaduk nang kok tu mana lete kete. Ciklo Johnny mati uni data haji atema subject sa do mati di la pen chapter syllabus ta dupikan. Laso pasi lasan aprang kan si Charlie nang po ciklo John truck aprang kan jang sila po an cepaduk pute unji. Ande nangli hemben support nangli pi mangli poma la nangli phan ke thek la an unangji la an pas do nangji pu komat la nang bori do nai ga. Lapu nili pai nili podum danang bor ipidun piglo dugdat sitame alang litum an ke nili phan nang bor ipilo la pen school ahin pen sitame principal tum pen headmistress tum pen ta cherap long pig la pen la nili phan sar tuma sitame nang rap lo kadure son la pen kinang jason an sitame nili ke Charlie ahin na kinang jason an ke na rap idendo la si nili alang litum phan sore tum nangte nali sar pi la pen nali sar bora nali phan na ke pat Charlie so cepaduk nali phan pine sakuri bakuri la boson ke abi ke dinali sakti sabra ke abi kiban lok se na polisi ke nili poke oto se ke vek la pen nili pai ke la puram kam shot ko las ithenar joigla la pinangana ke Charlie pinato Charlie osamardam pulaja school ka chongwai atum da do as school si ki me onangji poloma de ke Charlie si cepaduk la no ho school ta me personally poige nili ki pukang tunga bang ke Charlie jong si mesen pulote school bang chongwai nang nilo athema kitab ki isiralo sabai school long talasi ke Charlie jong sa ning hang lepute la pen ke Charlie jong sa ning hang he lepute school ke mele dun ba ador ki so school le dun teacher ke me school le dun sitame ame thang pen jong sa ning hang he pulote un edat ko kasi school bang chongwai weda sia ke me ame thang jong si cepaduk pulote Kopili yot forama hin pen ahoy along ke do arting arong arar tuma phan kerap ke pajada aruni paing kora ke thomarni nijang Karbiang long arlo khandulia long Karbila pen Meghalaya chomangatum angbong aduya hoyalam ki suluk sedak nang dolo arting arong along don pharoi sira phokep sose ahem tundo laso arong along halapu Meghalaya chomangatum bangsi kedamtang arni tame hemret me kai tekanglo laso porhut arting arong araratum methang along ripo kaching hon thibla pen karjap dun thipen kachesong dun nang lapusona porhut choklem chodam long lepen ajok anisan kichujia phan anta kaseksak thepik anpin lo lasilahaya kisung matha ponsi Kopili yot foram thihek pen KYF amepu bapurambe kongchun bang prodip teron lapen Kopili yot foram along claim rapera tumpen patir piponsi arting habar kisung aradatum along thumri damsi kechuasang han phiruyathe dali mosquito net mate chitimalan lapen osomara joy hai hui kerapajir ponna laswalong kese inglong pho hamren regional committee chunbang prosanto ingtilapen arisang huatum cherap chetudunsi ademaklong an japon pen hadak ke duara ratum aphan aning pathetekang lapen Kopili yot forama bidisar purnorong hang pen sitame arting aradatum methang long ri karjap thep thegap pot kero pipon lapen ansu se long rilong pat kacharai kom jia phan kachesong aradatum aphan aning pathe alam the than tekang lasonsi aradatum tame alang litum aphan kachoro pipajir ponthu laswalong Karbiang long autonomous council kachari kethe geding atum aphan sitame ahoya puthak klar dagalam the prabjin pen ahoya long ke doara ratum aphan nang pachinia kenang sorlo puta ningjepon thelang pipen bedajing karon kelo birta malong news Kese apar dilaji branch ahin pen keso dedabang pu aphan kerap ke pajerdam Dhonsiri constituency ka parlo
10 kilo apar dilaji sikarit timung arong amekar sarsing rong pi alangli kidney stone lapen amoyari pi kachingjok akiso kacholong lokajok kedamtang arnipen DMCNH lapen Rengpuli Hospital along se chelang ponlo bonsi tame kiso kememe dadajok doktor atum kaping khara tengpen Dimapur Fed Hospital along si ponchulo dehin kedo an tame kiso kachelang along si dam lablo non puthot kiso kachelang pujia phan dehin kadure thektiglo laso kisong abirtar julong si gas e apar dilaji brand satum pen alang itum along humri dam si dihin sabsogat sitame kerapajer pon bon tame kiso kachelang aphan dorlim kalilang pusi gas e lapen kiso dat acor rumila terang piahin pen karbiang lotar moskam sila siam Dr. Tuliram rong hang aphan kerap nang pajervek thapusi tuning ripon kanghon kajin supen komatne tum jongsi kerap pajerji pulutangke laswalong humri ignon account number 3953850904 IFSC number SBIN 0014180 Dipupen Edwinson Hansen Angelo Berta Malok News. Acha nali tum kopie kiso lo ni non dak chelang ibam ke. Ni tum ya masora kiso ganti. Arlong kiso to lo. Pare akola amoy along ako kachingyo ko so parison si soni parison ko. Kalau so kiso lo nali tum kon ba kadam ba. Tum bang nakipo tingge black sira choke to siker lasonai mo saminon ni tum doan lo pendi chilang ko lo saminon ni tum lahai kadu gabi kichipe chokani phani tum ami ponde kala bangso kisung olong nali non kachari bom BJP sarkar mate kai Dr. Tuliram Ronghang apan nali kisung ben ini kacuning ri alam doi mah dulu ni tum ba Medicare long sami ni tum chilang kono sami hadang bangke angkan kapre ki kono dulu sinon ni tum da padai ni tum state ke non kapre state long sami tum kachilang no sedang Dimapur Fed Hospital long si tum non kiso chilang kono nasionali hin pen kacuning ri ji mate nangrap thapo alam nali pene alam doma Kacuning ripon kangtung matiri lelo Tuhan laki cari pon CM akhai Dr. Tuliram Ronghang pani ni kacuning ripon kangtung lelo sinitu idoan aja ko benitum cilang kono sinon ni kacilang pon di pasaminon ka bidera sokolasi labang sokotha asabes kami alani pasami cuning video na kacira bunje pa local MPC akhirnya itu tama pasami di sini bilo alang sami alang sofi so kecela along tangga yang kecira bunje pan alani pasami di sini di parti. Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman Klarda Kabirta.